tunia hi thusim isai ka lawin mining ho chungchang thu thiam khat an sei kin wetin aji chu ga sei lawa poimo thiam cha cha amjin hi cho chana ve kho muitin ama sa penin delta thu he na seitina adang mining dang dang ho yang omna in hi jongla I focus peno mining I ball peno 90% a di ding honglo hing te ding tia king kita sana ki ball cho delta hin hiza cho hi thu in 17 ama sa penin delta ga alu nutin adang dang isai masang win china lang video china lang le delta ko nai sum izat kamu tam ti ho kan ve sa de hin hi chi masanga chon adang dang ho ga sei masaw te na aji chu to hi delta hi event na le a delta mining ana bola to hi anunga delete kit ham ai lo le EPL ham inactive lo a mong ham ai lo le a delete ni tam ti jong ke pon mi inactive ho he velo chon tam ma jing hin na he chala he 116 la khu 40 of them are currently online na mi som libo online jo mi som se gile ko online lo hi cho mining ball lo na cho velo chon black thaying hina eja chu ichi ibola avel sei jung ham ti le delta hi a he thim nai lo ho dingin sei kinutin masanga jong chu sei ta ven hi jong le a he nai lo ho ding ga sei kinutin delta hi ipimo mo ham tela ama hi cryptocurrency iti ding ham digital currency khan hung hi ding in na to hi tu awang cho delta hin man aman anei nai lo o delta khana hi siki jong man nai lo he thing be na chana aji chu delta hi mining hung ki bolin tin hung chi in tin kum khat zo ka poi alo la kum ni zo ka poi he chi ting la khun market hung lu de cho exchange so kilan state hung kilan de na hung kilan sin tin chi ting la khun delta khat chun iza jan an mat ding ham te ka khat bangin tu hin delta khat in $0.5 an man tai achu tia hi le a conversion rate cho 1:1 hi di cho ikhana hong ki sai dana chana amo white paper a cha 1:1 hin chu tia hi ale hi chala hi velo chan kya hi sang sagi le jali le som git la ko kane hin cho sang sagi in ke sable delta khan in $0.5 amana le sang sagi a chi za dam tele 7,000 into $0.5 cho $3,500 cho dollar kana cho ei ho suma 90 rupees in multiply bol lang hello chan izani 3,15,000 na 3,15,000 apha zo cho chuti a hi ale tun mi khat chon sang khat tabang anaki mind do tai te de sa delta sang khat nei pa chon delta khat $0.5 amana le $0.5 na so 500 cho 500 cho 90 in multiply bol kele chon 90 cho minimum ai bolo hin na to ai dollar man he khana khang hin p2p ho ai cha le 95 100 ti langa ki cho hin 90 in multiply bol jong lo chon 45,000 na free an mo de ti nei cho he chi chu sum siki yong seng lo de na ni sia phone ki tham tho hin hi ja cho hi chi bol a bol dan mining bol za ha lo hil delta cho open na bola hi chalaya alaya achat let pai chalaya cho mining ho ki chai phal le chalaya alai khat ve na ga click nga mine na bol hi jing hin na chi kya hi end of mining session ko 15 hour 13 minutes awa na line hi ja cho mining ki bol thailo hin na toy mining chi pe ta hin avela ki bol thailo hi ni khana khat ve se na ga click ding hi chi bo chi jing hin na mobile mining ki ti cho abai ai wanga cho asunga hi ato ding zo se cho ama chamai anake tongai tai nangin ni khana khat ve bo na ga click di cho hi jing hin na ai le tu masang chakhena cho date iti ni tam ga ve te chala hi date September date wana kona September 30 ke ka settlement grow de nga settlement I mean chi cho chala grow de cho che lai play time ki ti pa hoi chala ya na che na mu di hin
play time kiti pa hin chelaya na che play time kiti kho hin hi chi hi chelaya ti khon click wa la click ulang le chon chelai hi aita hi loot ulang chelai hi game so download ding ki chep ding point mu ding ti o min na hi cho chu masangang che na sei ta wen choi na bola la bol te te di wang ti nai pun choi na bola hi le hi cha ko na point na mu ho chu hi chelaya na points ki ji ho chelai kon US dollar a convert thei dinga de hin hi chi cho point ne ho chen claim a bol thei dina hi chelaya dollar sign yellow he na click wa le chelai ho na claim kya claim ka bol hi ta ja ho tik ho ma hin chelai hi grow de nga tu la cho sar tong do na he tam pen ti ti da ne 1.741 ichi cho settlement claim nai lo hon a claim di o ma la na ki claim mun lang om lo le cho te te pun na cho hi h ki ve ho aban le task ki bol ho hi compulsory e point achu ma nangin earning na nei no ma le na ki bol de ti nei na chelai hi earning ho chula an ki ti ho 2.85 ho cho an ki bol do $1 thin ting le ki withdraw the hin sum ki su the in tu to ajong hi delta asum ki mu ai tai ti vet sa na kha de na chong cho hi chi ta bang mining dang atam pang in hi ti ta banga akipi hi om be se pun na a hi le delta hi a velin na sei jinge ti jong mai the in na I bola a vela ai sei jing ham ti le na ho zo si jong na bon cha ke wa I bon cha ke wa I lo lin khom te na diu ka dei sa hin a chi cho hi ta banga free a mining ki bol ho hi masanga jong ana ki bolin kumni kum thum kumli kum nga chang lu nin ana ki bolen hi cho jong chu alo lingam ta in to a hi cho banga cho hi chi delta project jong hi hoi ta ki khol to mining hoi ta boi pi the hi ja cho ki boi pi in hi cha hi sum siki na sen diu jong om pun na hi ja cho paten ana ki bolun lang mining hi ni se in gun chu ta in thon lo hilin ni se khat ve se ga click di hin hi ja cho zolal di jong cha hi point tu I mining phat cha thin lawa in click haya hi jong le phone I khoi phat le ga lu na mining ga bol jing the hin na abaya bai bovin hi ja cho delta hi ong kilans ding a hi le na pot tho a sang li sang a cha na mai do a hi jong le kholang pe na mu the in na sum free a to hi delta user count ko 5,06,691 ai in chi hi hong tam deu din hong tam deu ting le khon e ho dinga a phat mo na I ti dingam disadvantage khat chai le to hi ama salang hi win na ja chi wang pha he to hi lai value chen base rate to mining rate calculation ki bol na hi chila ko miners 3 ke hi a chu delta ko ni si a 32 amu hin abana 30 ke pha a ko 8 amu hin na abana 300 ke a hi 4 hi cho to hi 300 ke chila a hi mu hin hi ja so ni se a ko base rate ko 4 delta coin ki mine do chu ti ai le ahung mi hung tam kin tin 3 million a hin pha ting le chilaya delta ni sia 4 delta coin ki mine do pen ko 2 a hung kim su ki dina ita so hung hlom jep di cho chi ja chu to hi a pha cha che ho dinga aji chu pham ti le 5 lakh mi 5 lakh bo na lai cho ni chila 3 million an pha na ding ko hung so thim na lai di chana ja cho hi chi ka cho hoi ta ki mine wala tampi mine do man di we tu in adang chu adang wa poi mo jong om pun na delta chu paten ni se in chalai khat ve mine ball ding bo cho hi na thopi cho hi chi chu mine ball jing le chon hi chi chu hi jing he asunga chu khat ve na click wala adang cho ma achama na chi de itan chuban le chilaya ke a khu
72 delta per day kitin hi chu khu Ebola 72 ki diam tele chilanga chi mi ki refer ho ko na hi na hi cho ko na hi mining ko khang kin hi cho mining rate ko hi china mining rate ko na su khang no ma le mi refer na bolding delta mine na bol sa de na e ho hi ka ki sei mai le ponzi scheme ho le wang chu I thau nom de hin na sum ga ko ya ni se sum ga muding ga ki withdraw ding ti ho chu e ho thanop na hin ai wanga cho chu itia thi ki hello asum pi ile mu masanga thi pai ti ho jong tam ta min na e cho ho chu ai point chila hi sum mi negative na mai ya cho hi jing hin nang sum siki na su lu de jong ai pon na am hon sum siki and sen wa ke bol diu jong hello free ana totally free abona 100% of free hi jing hi Echelai delta coin mine ki bol na chung chona cho a hoi na pen cho hi le echelanga US dollar earning ki bol kin hi na echi hi a hoi na pen hi in tuin Twitter ga cheutin Twitter a hi ai le chelai hi delta kimte in a post also khat ga view tina ga search tho mai yengote chelai hi amon KYC ahin zui dung zui wa cho amo hi ayap so updateable wa hi ta cho an su hoi pe hin na to in delta kimte hin 21.7k followers anei ta na chila hi ga sainom pe no chele chila hi KYC preload kiti na KYC preload kiti chu biham ti ai le to mining ke bol hi delta hi KYC hum de cho na KYC chu biham tele know your customer ti cho nang cho mi ta nei nam ti verify bol na dingai KYC de hin hi chi KYC a ting le chun delta miner so hi miner so hin KYC hi phatte chana smooth ta aki bol theina diwa hi KYC preload kiti pa he hung sai cho testing ti tabanga na testing ti dabanga an si masarwa hi cha hi chalain ga delta apps la ga chi kinate a white paper zon ga aveotina zo kan de sa gut chu white paper la nga lawan route map zo he ka sai hilin route map ga aveotina route map hi loading ga bolutin ichala hi vietnam le delta hi nai chena hong ki pan hilowin amo hin mo se ana an mo bol ai poiti aki che na khat chu phiam tile chela hi vele chun official website ai lo le chela writing of delta white paper ki ti ho a hin gun naw ho la writing a delta white paper ki ti ho vele chun complete ki ti ta na chela ho 2023 11 to na hi chu ho aso na so ta cho 2023 langa ko na cha hin gun panwa hitai ahin sim to wa cho hai na cho jo chi complete ni ta ho an bol wa to hi cho hai abana hong ki building ho hi building the KYC preload na jo application KYC adinga hi pata ki gu na anin khui nga omin abana building unique stable coin smart contract based on delta na he chong hi delta coin to ki pair pi thading coin ho chu ppm ti ho chu an siu to ki dio hin aban le delta API .doc dapps na he chong an bol dio hin e chala hi e sainom pe no chai le delta hi scam hi ti ho le ai lo le delta hi ma jong hong hi pun te ti ho adinga i sainu mu chai hin I het che theina di wa na aji chu 2023 lang toy 2025 hi cha a hi le 2023 a ko na a hin bui pi wa a hin chi pi kha no chu ga ge lo chun toy 23 24 25 kum thum ta bang heung chi ta cha mining chu 2025 labul langa hong ki pat wa nga chu ama ho project pa chu 2023 anaki pan ni ta cha chu ti he ai le scam a hi dinga na scam a hi dinga ipya man lo ke ding a hi a le chun koi chu to ding hello angol dana chu
kum hi za cha chu lu na project cha hin boi pi de ham na hi ja chu chi as union na kharong cha hi kinin a hi le hi chala hi cho hi masangang cha na sei ta wen tua i boi naw pen le bolding a pha pen chi pham te le delta hi mining na bol sa hi ta na delete kha am ai lo le active ta lo ne ya hi jong le to kon hin active ta na anabol kin un lang na aji chu avela ka hin remind wa avela ka hin sei lo na pen cho hi le tu hi delta chu market hong lu na hong lo hin ting le pon tho ta ana main ho in sum tam ta hin mu wa ihon jong mining in a bol wa a hi wanga cho akala khana inanga wa thlom cha ine ki mind do wa hita imo jing kha diu chu na ka dei puin min sang som amu na nangin zakhat jani ham na mu ding ki ti chu e ya dinga jong no dinga no lo hi ja cho gun chu ta in pangun lang min sang som amu ale in jong sang li sang a be mu go te ding hi ti cho pan ila wa la chen bon che ke wa lo lin thei di wen na hi chi ding cho ki dei sa je a cho avela hin ki sei jing hin iti ham khana delta apps chu na delete kha hi jong le login bol dan jong omin na video ho jong omin sartong don channel ang na ve the in ai lo wa jong le group ma na a login bol dan video chu in 7 lang le chung kan thot diwa hin hi cha ko na cho bailam cha na ki bol the hin login ki bol dan cha hi le verbal in theory in ga sei thole han login ki bol dan chu ama sapena registration ki bola chu refer link ji na di uin na to hi login na bol ting le refer link ji na di talo de adang wang chu ki bang su ke hin na code sending dan wang chu ki bang in adang zo se ki bang amo abo refer link ji na di chu talo refer link chu sa ti nai ta yo login bol na ding achana ai le to hin i sei pe no abula kan sei wang chan delta hi sumiza momong ka mutamti convert sa de tamta cha ka moi di pun hijong le delta ko na yong hi suma ki muthein izat ka moi tamti chu convert sa num zo hin na chalai vele chun an ki ti ho hin na tu chana delta ko na sum ka muza chu $24.34 hin hi chu ei ho suma sang ni le jani za thum ti ho vel la hin na he ho delta ko na sum ka muza ne in chilanga he le 2.85 ai hin na he cho tong ki go men lang le jani sa sang ni le zanga ho be wang chong hi de in hi jong le free a ki muin na a phathau thawin free ana na cho cheng khat ni jong le phachu mai in itia hi delta hi tu to jong hi sumna munu male it so na ve na mi refer na bola it so na ve na ta so na bola la chun sum reward hlasiana mu the hin ai wanga apoi mo pen cho hi pun cho extra reward ki munu mo dinga ki simbo hin na apoi mo pen chu pham tele hichla mining bol de hi jing hin lunglut ta in delta hi lunglut ta in mining ana bol kin on lang na avel vela ki team na no ma chaila tua mining ball talo ho inactive ho ai lo le delete ana ki ball ta na apps delete ana ball ta jong ki tha download kin lang pon tho ta in ana mine on lang to hi kum khat mining ki ball na hi kum khat ho ta bang hung leng gulang ai ta in kum ni ho ta bang hi mining hung ki ball de ngai ka gin cha hi hi ja cho 2027 kum thun lang ho la khun market hung lut ta mai the hin chipha la khun hichika chu tampita ina ki mind do good dio ti iboi pi dio na comment dunga iti le market loot ding ham market loot lo halang ki zu do le tia sei ho ang chon anonga mo nga lel heven lang chi sa nga chu market loot ka hi izat ka ki mind do ding ham ti pa zo cho boi pi tin na chu ti hen lang hele e ho dinga ha ta ong pa chom de hin itiam khana login process hello my le description lang ang
number ke ko entin cho nen text on lang ai lo la group ma na zaw wa long le nen do the hin ai lo wa hi zong le ai chilanga direct ana hol jing the ne diu khat ka hin be sa de cookie crypto enthusiast kiti hi chi channel a hi chila he ka ve le chun atama tam hi video delta thu ana chila hi d news a report ho explain ki bol na jong me ei pawng in hin delta total supply misconception fully explain theo jong me na ban le token distribution ho ki seina jong me tama tamina jana na vet theo hin chila he alarm ki set ding dan ho jong min aban le delta log in cho hoi chitam chila he ai sa chila he na delta log in and security circle code process cho 5 minutes ago ko ai tan chong na vet theo hin na tam pita en sei chop ni ne nu wang wa cho idei sa pe no chele delta phatte chan mining ana bolon lang pon tho ta in mining ana bolon ti che he